Senang kaswabon kumandati di insanan. Kung sikaw tu mantadot pangahakan da kinurahingan kanu ta kakagud. Kapag yampay mayadot kaisisan panambarasan dot panatalayan na kaswabon bayno. Kano misisa ta kapod isuang samayan. Kinurahingan it asundo isuang kerajaan surga. Kung sikaw da insan po mayadot kaisisan tinimungan dahay da kaswabon da bayno. Hingga dot itinahikanu dot papisisa dahay mayada isa timpu kantakan mangilo nagi mangimbulay santob na pod. Susundod no mayad panambarasan panatalayanan da manikid kaswabon. Ang paingkan ni kaswabon na bayno nga ikalansanan dat alumis piramutan gisambot inapahit tamodon maya da panambarasan iti nga korikot da manikid dahay mila dahay man paburo miantok di karohyan. Tinasambayang dahay so ngaran Tuhan Yesus. Amin. Mabarasakod asanang kaswabon kumadati da insanan. Kung sikaw pangahakan da kinurahingan kumadati tu kano ta kapakagud kapag yampay dot ay maya kaisisan isuang da panambarasan panatalayanan dat kaswabon na bayno. Mentak doho sendiri puji Tuhan tu nakarikot ta hitid studio dot ay kapagulu studio utama di pikira-kira di pukul pukul 3 kari. So makanta pukul 3 iri di tenu. Puji Tuhan tu nakarikot tibo nga aruhain mo tidak nakatuhon nakodop nakaulak kasari diri sakot tayar lah nga ay iri nahit isoot kalau makan sebagai tulun tu siodop to kay bagati atumbaan ako ikarohanian nga iya di kadawri mo haro himo kituhon nada karohanian nga kapuro gagam katanduli nakasari. Amen. Bayno na po nga ay panambarasan po dati duo na ho po mapat tulan ko limo. Tuluh na po numan dati onwo nga tungkusan sumili tingkawa. Nailan dati dat ilo na po tungkusan na raitan nga iti kahaharan. Right na po ko warisan, tungkusan, iman, patilambuso, ina po isuang nga pamuhandaman dati nga iti na ba kahaharan nilo ka. Pengkuruh malo tu kamoyan dat silid isa o tingkawa iti kamoyan dat tungkusan. Molohing na po iati sebagai dat molohing ngai kagumuan iti makikinang dusun nga molohing kontok no bolo ilot panambarasan tu molohing ka. Kamana pala molohing lang akon iko kamoyan kud inong katuo nang kalanut teko nung kakikang nakupanga orang tua ibu bapak. Iati na pod pono kamolohing nga man to kada paindalano nunuhi kamoyan dat pinatungkus sa kinarahingan pinatahak ka kinarahingan kumadati iri na dahi mandati paburuo. Ina pohi kailaan dati nga pinatumboyo nanuan to ka kinarahingan da kumbayaan mentok kanunu na po right ka talenta ikasapan dati kausinan nunu na po
nga iri na dai pino nanuan tokod ay katumbayaan da kinarahingan. Moy dat iri na padam gunoon dati montokot kobon tugon da kinarahingan. Paingkuran dalo tanganak ka naritanda iti dilo no po tanganak nga no kadilo tidak seharusnya hara tanggung jawab montok dot i talenta dati sebagai molohing. Tidak semestinya eh, komo na polo nga sekira na pod miagal ko ketua kampungi tiumin lojimun. Tidak seharusnya inapoy tanak isiyo nga sumili ketua kampung. Sekira dat YB Sailun Balantis, tidak semestinya inapoy tanak siyo nga YB nih kadaw. Mangigit-idit tugas si molohing daw. Ay so ay say bohitan nila papaharo nga naritanda hiti tidak seharusnya. Manta didi iyolo na padi nga haro dilo pemusarahan pertimbangan dito sonong gisambo ina pahimolahing diolo miampay ay pamuhandaman piampayan da sambayang nagi panguhupan di monomboros ngai di apatut gisambo iyolo na padi nga haro di pengalaman isuangget ketumbayaan nagi isuangga kemilaan korohian da kinarahingan. Apatut harus memonsed pembahagian di kahaharan diolo. Sekira na po haro tanganak toko dit oinggorit danamot diolo do kataguang isuang ko komoyondet komosikinon. It okito dati dot haro no kopio keperluan naman uhupay iolo na po di nga patut dati intangan. Nga sekira na po iati haro tanganak tokod it tidak beriman ay sa katumbayaan kumakinarahingan kihaharo hiolo right ko kahaharan pemagunan nogi ipapatumboyo do kapasiyan delo montok ko pemagunan iti papawonsod nunu na pohit katangkid itaguangan da kinarahingan ay papawonsod nunu na pohit duso kumakinarahingan it milam minamonsay diolod ay penatalayan daw nogi ipinapailid hirilongon diolo o silih na dot ay kakuaan na po nga ilo na po nga tanak ngay ilo ni kumundat anak tetap anak diki man no padadi intangan no pala dilo nga haro duo kumuiso iti no patanganak tokoti nga ako ni ko magiagalot katutukon kumuyendat dati no pa kaubasan ni diud moboros nga magyagalo nasip pa haroy osono nga nasip haroy osono nga nasip isiso imat tanganak dati nga haray kaburu-buru kaposiyon haray amo haro tugyan nasip nga inapahit ikamuan kulon nasip ka nga kaubasan ta kagyan moboros sa tiyod di ba. Jadi inapahit tanganak dati dot ay osono nga kinaburuan kaposiyon right ko kahaharan miagal ko oinggorit mosikin nga manto ko nilo intangay uhupan maya dit kahaharan nga
Inopohi tanganak ko tidak beriman, o kita datid mimponsu da kahaharan pamagunan, papawonsay nagi kadaw dusoh dat umakinorohingan. Anuani kasari dati nga nakuro. Alasan te ko inopoit ay kakuaan nga tanak dati. Iri iri kakuaan dat anuani kasari dati. Nga miagali no retan dati di kanihabot. Man no padadi kapihom. Ay dao patut to anuani tiyo di ka. Inopoit nakaburu kaposiyon. Lobi pondoh dot inopoy kaposiyon di siya nga tidak beriman umakinorohingan. Tumbayaan kumakinorohingan. Nakatangkid ralan kaposiyon di siyo. Muhup isuang dat pelayanan kinorohingan. Miagal dadi dit ay dadi apatut dot mandati potungku said dit kahaharan. Nga kaubasan na pohom inopondait momonsay dati manahak ta kay kasari nga tanak ta ko giya. Iri kakuaan. Inopay pangahakan da kinorohingan nga kada na dati may pakomuo-muo. Kada dati intangaid it ay say taomod. May na dati purimono dot mantada iati na pati molohingon papaharoh toko dot korohian diolo iti na padi nga akon ko mangantob diolo dot manahaki kahaharan diolo montokot pekerjaan da kinorohingan dadamot diolo da paimpasi. Iri na dahi apatut diolo da paindalanon iti tanganak toko. Hara dahi kapuasan di pamagunan nagi ititungkap dahiti pamagunan iswang dat kalimpupuson arait ko kapamiduaan di kahaharan dadamot dat iolo na pa nga sangimpasi. Papawonsay nagidaylo dat bahagian diolo papaburu kadaw da pekerjaan da kinorohingan. Iolo na padim manda diolo guno ikahaharani did ipinalasan da kinorohingan kuma diolo dot papaburu dat pekerjaan di apatut diolo da buruon iswang dot tumoh da kinorohingan. Aupus takatusin aruhay nad asilid iso o gamut takaraton. It paburuan pawonsayan dahiti pamagunan. Montaki malahing-malahing dit ay o kita dati dot mangubas sa kaposyon mamusus sa kahaharan diolo montokot papoymagon da tanganak-tanganak iako kita keperluan da pekerjaan da kinorohingan anagi manguhup mamonsen iso o kesalahan dit koronob hinggod inapay tanganak kadaw nga agangaw nulo taso hoy. Taso nga isay harata begitu. Tanganak nga ay purimononin da daw da kanu barakat mantadi kahaharan inapoy katutukan ni di nga iolo na pa nga kanu da tusong. Paingkukuro nangko ti kahaharan teko iti tinungkusan do asilid tingkawa. Ino pa itusin na patakon dati kumadi tanganak nga asarod asilid iso o gamut dot awayaan diolo i-opoit gamut to kopoiton. Iolo na pa nga asaru do mogiodu. Miagali lotasu. Nakangami lotasu bay no la. Iolo na pa nga asaru do mogiodu miagali lotasu mogiangar tingkod mo tidi noritan.
mantad di kahaharaan dit inuman dati poiliho kumadiolo, rait ko kepemiduaan. Okuri meti o tanganak det kapuriman det ay opuasa ginawo, rait ko kepemiduaan dit mandi molohing paindalano. Tepot kari. Ih, paingkuro kayo-kayo dit ay antakan dot numandi molohing piduo o it kahaharaan daw. Paingkuro fiya nga hara no padahit ginawod pay maha-maha da dohot ti ka. Nga, ay Columbus bagi, ay Columbus a ginawo. Ginawoon na po, um, orikot nanda dito ay dasangkuro di kuod di nano ka. Ay dasangkuro na di Paulus Pilohid di tinaki boliobo ka. I, kano po diti nga jarang okuri. Okuri nakapiyahit opuas sa ginawod it kinapamiduaan di molohing daw di kahaharan. No kapakagod dilo, inapondik moningolon dot i kahaharani di nga pinoyli dahiri nga papaintalang da kapurimanan daon sikaw nagi auramat iswang ga pamuhandaman. Iri na po nga mumunsed isa kapurimanan dit opuas. Asilid pagyangitan kapamiyaguhan auramat. Sira no pod opuas ginaw dati nga mintalangay no lo. Opuas sa ginawo mualungu walin mobok-bobok, mamiyagu, nanda hara hormat. Iswang ga pagyampinayan nga iri mo ti kadaw mamabak kitit pagyampinayan iti pia magiaputa-puta pusod magiadi-adi. Ako na pondo opuas ginaw mantad dit kinapamiduaan nga hiri nanda tinton na dendet kapagyadu kapiboros kapisonsod. Tatap no may po sambayang nga ano moy. Sakiro moy sambayang nga iyo di suway nakanto ngayon sambayang ay suway nagaradya. Jadi to kayo mo ti insalawon dot ay isay no kayo lot ipagilitan dati o tapo ti kapiyad hari nakawaya da miya galiti. Antakan no po di noray tandi boliod haroy dadi lo tanalo nga ay madi agayo ka. Sabagay tulun sianu tokoy. Sianu api agayo nga sianu tokoy. Nga ay doho no po ginawod antakan di dihom. Kudi no kayo mo no pot da ko pi ginawa kudi ano no nuan nga sakira no pod ay ayso pi adaholo nga mantad ko pinagayo ako do kayo pinasikul milo ako'y maghihumbaka kanakanon mantadidit ay gompi dako doho kangko. Sakiro piad ayso o bahagian. Nga boros mah ay nailan so ang ginawod. Haray mo tigat kantakan ni did. Antakan no pod di nga di boros no. Piro-piro nondo linaid nga suway no boros. Hari ko boros at ako ho indo ay butagalindo ka. Nga sayran no ri ko tatimpu tumongkia di molohing tok iri mang ko di ologo do boros at ay milo na po iyaw ngayo akano. Yo di no ri ilo no lo kamoy dat asilih dat tingkawa iti tinungkusan. Tampinay iati no pati nga moydad paimpasih tokod miampaid
id kauludan det tisom-tiso, moy dad aulud toko, kada toko na dad ababak, kada na dot ay iati na pod mo giyong Pinay nga kapag rias. Tu iti na pakantakan na megaliti nga asaro da katumboyo, iso na pakakuaan, iso otadon, mantad dot iti tinungkusan, iti kahaharan dot molohing. Norotian di dati dot nakuro iti tanganak tu naritan di timpunan di tinu nakuro tu iti na patanganak nga tidak seharusnya bertanggung jawab di talenta di molohing. Iso na pakakitanan dati nga o silih dot pibabakan. Tidak seharusnya nga o bulihim agi nga sakirana pod anuan toko da pilihan, mantad ko o silid pibabakan isuang keluargam o sanang na gidat amo tu yati na pod tihom ay mono tos toko na padam mo gihum baralan dot paingkukurod ino pohit iso ot keluarga idi nga ay ada ababak. Niagal la dati mikaruhang lah. Harohi korohian dati miagal ko iti kusay, tay ko iti tondu, haroy korohian dati, haroy ginawoon dati nga moyd ababak iti karuhangan, panatasan no nagyad ay mangada korohian no. Atay tu iri no hit o silih dot wayaan da momonsed ino pay pikaruhangan nga ababak. Pengka nagila kahaharan, miloh na padam mantad ko ilo not tinungkusan at mamabakit tit pagyang Pinayan, miloh na pom nagitagal. Takon nga no pod patungkusan no pod garaja ino ka. Nga ajarang ti dihoy apoy lanom haro. Apoy lanom haro magakon di magyang Pinay mantad ko iti di kapagyaduhan dati iti kababakan dati magyang Pinay magyadi-adi. Toko nagi maganulod insanan, takon nga toko na pod munto kapulayanan kinorohingan. Okay, sign nga ay so ti detailan ko la. Kaubasan na pohom ay kadit imo na pot kapiyo nga kaubasan nga korikot nga ito no paguam bicara tu iloot ay tamodon. Kahaharan haro himo ti ot ay guna da otopot kapiyo. Hinggod kano dot momonu do keperluan dati da timpo bayno. Momonsed o sonongi kadaw kumatulon da suway. Nga iti napot tinungkusan kahaharan da patungkusan nga asaro do o silid iso o tingkawa kumadit sangano mantad ko o silid barakat. Palad ilo hindi ko mo palad ka. Molohing kada to kono ponoto somongigi ti tanganak dati do tumaguang kapagumbalan. Miampay popoylih dit kumadiolo di kahaharan dit okon ko undi agat mo tilo. Bukan hasil jerih payah mereka. Kumun no padadi lo nga okon no padadi ko iati o minonotos ay dadi apatutut ay mandati tako diolo ka. Palad ka kumun po nga iati sebagai tanganak irini dati dot ay man paindalano irini dati ano. Ino padadi hi demolohing demolohing no. Haro nagiit ay mayaan takonod sumonu dot mantadit kahaharan, kakayaan,
nga intangano na pohom tinungkusan mantad molohing okon ko iya aminonotos isoot cabaran kumadati sebagai molohing ngai okitoh di datid itinopot kahaharaan dati imila dati patungkusan nga o silih dot isoot ay imilom mangigit ta dusoh kumalatanganak nga haro poburalan nila suway bot topot kopio okoni ko ano ano manahakot mangilagil let mamidusaw ila tanganak itit cabaran dati dot montok ila panambarasan kasabon bayno hinggoh dot sayra no pod oylan datid osilid isoot tingkawa ilot ay patungkusan dati ino podi pangihat dati nga man tokono aha ko ila tanganak moy iyolo kadaw nga osili himiagal dati ikanuh da mangigit ti kahaharan dat pinatungkus sa kinarahingan miampay dat ato ko naratud iswanggot pagumbalan. Paingkuroh ta kono po minangigit ti kahaharan da pinatumboy da kinarahingan may na dati tudo kay tanganak paingkuroh kadaw ilod mangurus ti kahaharan sayra dat mandati paigitay kumadilo. Tu ay to kagadi milad igitan na matay bo hinggon to gyando. Suway ko parikatan to ko patungkusan to ko kumalatanganak nagi pauhupon to ko mentok palayanan da kinarahingan. Jadi ino podi hit pagangatan no kumadati led kasuabon da bayno nga man to kono aha ko ila tanganak atur ila tanganak da iyolo kadaw nga haro ho ginaw dilo tanggung jawab dilo kaparagaton dilo dat mangigit ti kahaharan di pinatumboyo kumadilo papatilambus sa tungkusan idi montok ko palayanan da kinarahingan sayrad ahak to ko ilo atumbayaan to kod ilo kadaw nga papaindalan na gid miagal idi montok tanganak-tanganak dilo. Nga isay no pakasap isay no pakasap kano polo panambarasan dati di kasabon bayno nga inoy tanganak haro kaporluan dat uhupan dati santabidit okitoh datid kopiyon to kodong kinarahingan da karahian da kaposiyon okon mangigit tet iswang kaposiyon da suma pa kinarahinganom mamidusoh kumadit anak ko sayra patungkusan dati nagi tagal komun no poti tampinay nga kuri kahaharan dati nga kuri-kuri na ti pamahet bebanan to ko ti mantad ko gumo kahaharan nga gumo di sorohon datid ay tokom kurayon na dilo ka haroy pa makasanangan iti kuri kahaharan dat ngon imbulayay kopio nga atumbayaan to ko dat ino po hit ti tahak a kinarahingan paingkuroh to kod minangatur pinapaindalan kopiyontok ti karahian da irin da day patungkusan dati okon na po kay kahaharan patungkusan nga inigi kaboboyohon dati dat minangigit minangatur minangulod didit pinatumboy a kinarahingan kumadati moy iri nga katungkus sagi kadaw kamilaan talenta da pangurusan da alumis aulod maya dat palayanan da kinarahingan. Alumis sila pelajaran da kasabon ayo di tayo manginsok kopio pahitian to kana ti panambarasan kasabon bayno komsikaw alan sandet alumis kago piramutan dat kasuabon da suab kanuh to kakagod patilambus at ay mangaput iti panambarasan dat manikid kasuabon. Kano misisa to kod iswang sambayan. Kinarahingan iswang kerajaan sorga konsikaw dat kasuabon iti insan pakagod no kayong pupusya iti panambarasan right ko uruanan panatalayanan harapira-pira na ginaimbulayan dahay dit
haro timpu-timpud o silid kahagaton isuang dot ay manganu keputusan mentok ihay sebagai molohing serat ko kitoh dot paingkuran angko kantakan let tanganak ngay dahay. Onuan nu yahay dot ay pemusarahan di osimbayan gisambot sontob no pendod di mandahay pendalano nga kopintok dadi korohian nu ikalansanan dahay ila tanganak kadaw nga kanu lilo dot mengurus di kahaharan do pinatahak nu patumboyo anuk madelo osilidad iso barakat te isuang kaposian dielo ipapabantung nagid montok dot kabantugan do ngaran kinarohingan. May na berkatay tanganak dahay Tuhan, moy hara kasariot kaparagaton diolod isuang dot pelayanan, koinsomakan kasari diolo nga harod isuang dot ay kaposian diolo kumadia. Kung sikaw nagi pangahakan nu dahay sa ninaro dot tadaw do bayno, gisombot ko pisolot kagoy hay kasuabon da suab, maya dot panambarasan di miagaliti. Tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw, kinapagyan pa rin dati, hinako po, kapiruba to ko do, suwaban da suwab. Yesus kasasari,